Praise the Lord. Watak nga tumakder tayo amin kakabsat. Awagan tayo iti agpakantakan niya tayo ni Preacher Alpier. Alright, good evening kakabsat. Dawat tumakter tayo amin. Our first song tonight, He's All I Need. He's All I Need. He's all I need. Alright, the first stanza now already saying, He's all I need when I just need someone to talk to. Come on! He's always there to hear my prayer each time I call Him. All my needs He supplies my thirsty soul. He satisfies, He is the Lord of all, and He is all I need. And the chorus now, He comforts me when I'm weary. He says every pain fills my deepest longing time and time again. He is my soul, inspiration, my heart's consolation. He's my everything, and He is all I need. Second stanza now. He is all I need. I will not turn to any other, for He's a friend, is closer than any brother. Amen. On this friend I can rely to be my strength. As life goes by, He is the Lord of all, and He is all I need. And the chorus now, He's all I need when I'm weary. He says every pain fills my deepest longing time and time again. He's my soul, inspiration, my heart, consolation. He's my everything, and He is all I need. One more time on the chorus now. He comforts me when I'm weary. He says every pain fills my deepest longing time and time again. He's my soul, inspiration, my heart, consolation. He's my everything, and He is all I need. Amen. Praise the Lord. Our second song is Jesus Use Me. Jesus use me. Amen. So paramat lang ni po kaabsat. Amen. Jesus use me. And a person already saying, Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. No, not worthy, Lord, of you. Eyes must I see you, cross of Calvary. Come on, sing with me. Servant be on the chorus now. Jesus, use me, O Lord, and refuse me. Surely there's no work that I can do. Even though it's humble, help my will to crumble. Help cause me great work for you. A second stanza now. Lily of the valley, warm morning star.
fairest of 10,000 to my soul. It's a beautiful from Sharon, lower to Amen. But best of all is his coming King. On the chorus now. Jesus, use me, O Lord, and refuse me. Surely there's the work that I can do. Even though it's humble, help my will to crumble. Though the cost be great, I work for you. Third sansanam, I'll stand for Jesus, drive my way. A gospel to the fallen here. Amen. But if thy will, Lord, cross across the sea, help me Lord, to say yeah. And the chorus now. Jesus, use me, O Lord, and refuse me. Surely there's the work that I can do. Amen. Even though it's humble, help my will to crumble. Though the cross be great, I work for you. Oh, hello, sound Amen. check. Mayatan? Praise the Amen. Lord. Okay. Let's continue. Nakapigpig sa dito dito siyede kakabsat. Yung ano kita nyo, di kakabsat, dito ikat awanan ni. Kala na sardinas kamin. Gabot kapig sana todo, aglayos pa ikat dito yan. Oo. Thank you, Alpier. Let's continue singing. Amen. Amen. All right. Let's sing that song. Nalpas na is all I need, then? Okay, let's sing that song, Born to Win. Ito yan. Born to Win. Okay. Kan Edward, Born to Win. Born to win, hallelujah, was born to win. Amen. I never give up, never give out, and never give in. No matter His love born to win. to run this race, many the trials I had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. No need to worry, no need to fret. Things may look bad, but ain't over yet. God will go with me until the end. How can I lose when I was born to win. Amen. We are born to win. Born to win. Hallelujah. Was born to win. I'll never give up, never give out, and never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name. I was born to win. One more time on the first time. Born to win. Hallelujah. I was born to win. I never give up, never give out, and never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end.
Our next song, Trust is Hard. Amen. Trust is hard. Ready now. All things work for our good, but sometimes we can't see how they could. It's struggles that break our hearts into, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. Amen. His ways are not our own. So when your pathway grows steep and you just can't see, remember He's still on the Praise God. throne. Amen. Chorus now. God is too wise to be mistaken. That's right. Amen. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can trace His hand, trust His heart. His is the master plan. He holds our future in His hands. So don't leave us those who have known. All our hope is found in Him. We walk in present knowledge, but His is the first and the last. And like the tapestry, He's waving you and me to someday be just like Him. Amen. Praise God. Chorus. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. Praise the Lord. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can trace His hand, trust His heart. When you can trace His hand, when you can trace His hand, trust His heart. Amen. Praise God. Minsan may kabsat ka kahit nga ulit niya is all I need kabsat. Amen. Is all I need. Kung sa bali ka sa pulan tayo kanay gining kung dawi kabsat o dalagi titi apo. Amen. Ready now. He's all I need when I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. All my needs He supplies my thirsty soul.
Apo, remain standing please for the reading of God's Word. Amen. Praise the Lord. Kas nakatakter tayo kapsat, alam tayo iti Biblia tayo. 1 Thessalonians chapter 5, verses 14 to 23. 1 Thessalonians chapter 5, verse 14 to 23. If you are there, say amen. Verse 14, the Bible says, Now we exhort you, brethren, warn them that unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despise not prophesying. Prove all things, hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. Last verse, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Tete karara kakapsat. Apo Diyos, sa mga milangitan, nagyaman kami, Apo, di kadete nga kanito. Tamabalinan mi, Apo Diyos, nga umasidig king ka, nagkararag, Apo Diyos, ipaay mi dagiti datdaton mikin ka. Kangurunaan, Apo, iti biyag mikin ka. Agyaman kam, Apo Diyos, iti nabasa nga saom, ta Apo, iso iti may sa Apo Diyos, nga manggard, iti puso ken di panunot mi. Tapno kasta iti dakes, Apo Diyos, ket iso Apo iti manglaped. Dawati mi, Lord, na tultuloy ka kadi nga makiada kada kami, bendisyonam iti internet connection, dagiti viewers, Facebook, Zoom, Lord, dawati ka di Apo Diyos, na sika iti mangikada, ken makibait Apo. Tulungam Apo Diyos, tadipen mong usarem, ikam Apo iti wisdom, to read, nga mangkarit Apo Diyos, dagiti pamati mi nga patpatuloy ken ka. Maminsan pa'y, dawati ka di nga dalusam, iti puso ken di panunot mi. At iti dawatek, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Mabalintay tagtugawan kakapsat. Good evening, Philippines. Good evening, world. Amen. Praise the Lord. Naragayim imbag ti Apo, tauray ti kasto iti tiyempo, kat adalat ta kumakadatayo, iti ragsak nga agdayaw iti Apo, ken kang runana iti amin, mga ramid, deto'y makunkuna nga intercessory ministry, iso iti panagkararag kakabsat, saan lang nga digiti kasapulan tayo, no digit di oray pa ay ti kasapulan iti sagtumanggal maysa. Prayer is the link between God's inexhaustible resources and people's needs. God is the source of power, but we are the instrument He uses to link the two. So iti day ito agundaway, intayo iti may sa kadagiti kang runaan, ngaramid tayo, tatangarabi, awan sa balinusan nga iti panagkararag, at kadagiti monitor screen tayo kakabsat, digiti prayer list, nga mabalin tayo nga ikararag, kat digiti agbibuyan, o adaman digiti urgent prayer request yung kakabsat, mabalin nyo lahat nga i-message, wano i-type, kadigiti comment sections tayo, tapno may kararag, into no madamdama kakabsat. Ante baybayaganan, intayo niti panagkararag.
Amen. Praise the Lord. So we have additional prayer requests here. Let's pray for Brother Eric Lagasca, good result of his laboratory. Ni Seth, daiti guri-gur na ita tagagabsat. Gian Ezekiel, MMSU ECE approval. Dati newborn of baby of Ma'am Josue of Inak. Naka-ICU kanu ita tagagabsat. Pa prayer request da kati kararag tayo uray pa iti recovery dito yung mother kagabsat. Alright, so ni Ma'am Marisa ti panagawid na ti dito yung agundaway nagkapudjay CLSU. Alright, so dawatag iti senior pastor tayo iti panagay kararag. Kararag mi apo digiti nga kakabsat ni Marisa nga agawid ita from Central Luzon State University. At sa laknibam ti dalan da apo. Uray pwede ti kayanak nga ubing. Anak ni Ma'am Josue nga dati ICU apo. We pray that sika iti mang salaknib kadati nga ubing apo Dios. Also kini Brother Eric the result dati laboratory na and nigian for his ECE application for approval. We also pray for Zep. Kanding iti amin ngagsaksakit, gurguri-gur uyek pampanateng. Di panangagas mo apo talagay pagnana. But we ask that you preserve our health. And kastamat dati mother ni Brother Ryan, may MRI to no next week for good result. Di blood sugar na nangato, kan kastamat kinilakay na Lord. Gaputa nagkaroon ti knee injury. So I pray maybe they're watching tonight, that you would lay your healing hand upon them. Thank you, dear God, that we have this time na may kararagmi dagiti kakabsat. In Jesus' name we pray. Amen. Sino kada kayo tinangi kararag kadagiti na-i-flash yan ti screen? Tayag naman ti imanan? Okay, very good. So, ituloy tayo. Ti aramid tayo itang arabi. Babalin ti agmove dyan. Napudo to na. Ito lang nga tayo na. Nagsardeng tatutunan. Go ahead. Amen. Praise the Lord. So, it's our different sanctuaries and the members here abroad tuning in, watching with us in our service this evening. So, muna nga i-acknowledge tayo kagabsat, digiti sanctuary dito Barangay 7, in Bagarabiyo aming kagabsat. Alright, Pastor June, Pastor Proby and family and brethren, na in Bagarabiyo amin. And also, HBBC Lawag. Amen, praise the Lord. In Bagarabiyo dito kagabsat. HBBC Pasukin. Amen. Good evening, brethren. Praise the Lord. HBBC Claveria. All right. Amen. Praise the Lord. Okay. Kita kakabsat kay Australia. Australia. Ayun. Brother Dexter. All right. Sir Gretchen. Okay. All right. Sir Glyza and husband, Brother Michael, Brother Arlich, okay, and family, praise the Lord, amen. All right. Apari, do we have Apari? Oh, yan. Okay. Brother Rex and family, Pasukin, good evening, Brad, good evening, Kakabsat. Rebolido family, praise the Lord. Angelo. Amen. Joanne and kids. All right. Cyrus. Praise the Lord. Brother Jairik and family. Sister Audrey June Valdez. All right. Abiba family. Praise the Lord. Amen. Maminda of Hawaii. All right. Sister Raquel Agonoy.
Sir Ryan. And, alright. And then, Laika May and Bernadette. Praise the Lord. Dapat yung classmate na, kakabsat. Welcome. Amen. At dapat kakabsat, yan tin-acknowledge. Dapat. Serenan. Ayun. Praise the Lord. Serenan. Sino pa? Okay. Panen? Alright. Okay, so. Alright. Dati may isang bisita tayo. Dito yung kakabsat. Lady Lorraine Sipagan. Alright. Ayun. Praise the Lord. From Kalanigan, Santo Tomas, Isabela. Dumatag ka tumagdar tayo aming kakabsat. Right. Let's sing the welcome song. Amen. Naragsak ka kita. Amen. Naragsak tayo malamin nga usat. Amen. Praise God. Amen. Usat. Amen. Ready now. Naragsak ka kita. Nga dumaray ka. Hintay managdayaw. Hindi Heso Kristo. Idawat ko't apo. Para purnaken ka. Ken marik nam kumati ayat tiyama. Hangka pangadwain ka kumablaw. Ipukaw mo't amen. Makipagkararag. Isagot tiyapu. Ketal nat kararwa. Ipeksa tay ngarud. Agyaman kamapo. One more time, kaway-kaway kapsa. Naragsakak ita. Nga di maray ka. Hintay nagdayaw. Hindi Heso Kristo. Idawat ko't apo. Para purnakin ka. Ken marik nam kumati ayat iyama. Angkag pangadwain ka kumablaw. Ipukaw mo't amen. Makipagkararag. Isagot tiyapu. Ketal nagkararwa. Ipeksa tay ngarud. Agyaman kamapu. Ipeksa tay ngarud. Agyaman kamapu. Ipeksa tay ngarud. Agyaman kamapu. Remain. Amen. Before we give our tithes and our offering of sat, remain standing as we sing, give them all. Amen. Give them all. Ready now. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life at the feet of Jesus, lay them down. Amen. At chorus now, give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, one dead heart. Amen. Praise God. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Last verse now. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised a heart full of singing about the very thing that once brought pain. Chorus now. Give them all, give them all, give them all
shattered dreams, wounded hearts, and broken tongue. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. One more time, the chorus now. You can sing your part. Amen. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded heart, and broken tongue. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows, and He will turn your sorrows into joy. All right, remain standing as we pray for the offering. Gracious and dear Heavenly Father, nagyaman kami manin apo pud nalaunay nga han nga umanay digiti balikas nga mabalin mi apo Dios nga pagyamanan keng kakadagiti nagkado nga imbag mo. Ida ito apo nga rabi at tuy kami apo nga si papagumbaba o may mangyag digiti pagyaman pagdayo mi apo keng ka. Tultuloy mo nga bendisyonan sa tumunggal maysa, pagsapulan, trabaho mula kananyaman apo Dios nga impatulak mo apo kada kami. Bendisyon na mapo deto yung aramin. Kat si kapo iti mangted ti bilag ken ingal kadagiti saom parabor ken sirip pigsa apo ti adipen mo. Iti kararag mi tinaga na po mi Jesus. Amen. Walente tagtugang kami. Amen. Thank you so much, men of HBBC Lawag City.
Naimbaga na yung aming kakabsat, Facebook, 83 viewers on Facebook right now. Zoom, how many devices on board? Okay. Anda makita? 32. Praise the Lord. Kaya kadagiti amin nga, ada kadagiti sanctuaries na imbaga na yung amin. July 30, Saturday, write it down. July 30, Saturday, will be our family fellowship at the Memorial Park in Pasukin. July 30. Okay? Surat yun kakabsat. Cancel any appointment you have and make sure that you will be there. July 30, 2022 will be our family fellowship. Okay? At the HBBC Memorial Park. 9 o'clock in the morning. KKB. Okay? KKB. Amoy KKB? Kanya-kanyang bayad. Kanya-kanyang baon. Sabi ni Tita Beng, kanya-kanyang bigay. Pwede din. Alright. So, kanya-kanyang baon tayo. Lahat ay dapat makapunta. Alright? So, this will be another fellowship we have for updates and evaluation and planning. We would like to share with you some of the very important plans that we would like to see happen in the next months, the HBBC Kakabsat. Oo. Yeah. Yeah. Okay. We wanted to give you a lot of updates, but we don't have time anymore. But anyway, to God be the glory for a victorious and fruitful inauguration of HBBC Sarat last Sunday. Amin tayo kakabsat, ket naimatangan tayo. We were all witnesses of the success of the inauguration of HBBC Sarat. Bunga ti karkararag tayo, bunga iti panakipagsagsagan tayo. I know many of you help us in the preparation and bunga iti panag-soul winning tayo. Okay? Nalipat ako no mano DJ na soul win ti Saratan? No. Malaksit ka dito. We had 9 professions of faith during the service. Ngem, malaksit ka di jay, napan kayo nag-soul winning, di ba? Okay? Mano nga nagan? Oo. Brother Ryan, ikabil mo ijenta coordinators group chat. Let me know how many. Adata ni Brother Ryan ta Zoom. Kabil mo, Brad, J coordinators group chat. Update us, okay? Oo. And glory to God, all right? We had our first service, 38, sabi ni Brother Ryan, 38. We had our first service in Dingras. Oh. Ilan ang mga bisita natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 visitors. To God be the glory. Karamihan sa kanila, kat di kita'y kabagyan, the Brother Ray Agonoy. Anat response da? Okay mo lang? Umaydan tumanan? Amen. Kapsat mo gayam, di dyan na ikamang. Kapsat ni Brother Ray Agonoy. Deta ni Brother Ray. Di ka abay ni Nico. Hanyang amon Nico. Di jay. Photo bomber ni Angelo. Okay. Alright. Sige. Was a wonderful time. So, itong Domingo, kas dito man set up tayon. Okay? Masapat tayo nga mapandingras. Agimong tayo tumanan kakabsat ti alas 2 ti malem. After that, agimong tayo man di Saraten, which will be our afternoon service. We hope at aduntot maawis tayo nga bisita di Sarat. Amen. Deta kakabsat ni. Ijay dingras. To God be the glory. Awan pa dita the Ma'am Liberty kasi karkararag tayo. She's still recovering. Nagsakit titil na kakabsat. Okay? So, let's continue to pray for our church planting endeavor. Talaga naman, wala nang atrasan to mga kapatid. Tuloy-tuloy na tayo. At ipanalangin nyo ang MMSU. Let's claim MMSU for the glory of God. Okay? Kung namin kadigito'y mangisursurod jay, no, the opportunity yung ag-PhD kay aminan. Tapnon di kas agbaling kay nga din.
Dean Mayan, Vice President Marisa, parang mga ganyan. Di ba? President Faye Simon, mga ganon. Oo. So, in the future, di kita kakabsat. So nga, we have a lot of prospects and to God be the glory for that. Okay? Detimot building tayo, nakamay mayat tipaspas na kakabsat. Itay bigat. Pakita man, o daka mo no, da picture tayo, itay bigat. Da. Deta kakabsat, itay bigat. 69, iti agub-obra takapilya tayo. 69. Imawat da amin iti apo. Ket tuno Lunes, mangrugin iti umuna nga follow-up lesson tayo. Assurance of salvation. At dapay 2 bulan da kakabsat aging katalong agtrabaho. Ket sapay kuma kakabsat tauray laeng 1/3 apag katlo deti bilang da around 20, 25 ti ag-remain. Each of them halos haminda at da kanya-kanyang pamilya da kakabsat. Amen. Let's look forward ta barbarang kakabsat, mabautisaran dan to. Naisibro J stage tayo. Look at that. Nagamit na kaagad yung stage natin to preach the gospel. Isudat nang isibro kakabsat nga nakigimong. Inununaan da tayon kakabsat. Amen? How we wish that our anniversary should be on August, ano di ko natin idin? 28 ba? August 28. But we cannot really fast track it kakabsat. So nga definitely, definitely kakabsat, our anniversary will be moved to September 18. So Duanton, okay? Anniversary and Patriarch Sunday. Dedication of the church building and Patriarch Sunday. We have a lot of things ahead of us. Amen. Deta kakabsat, madaydayaw iti apo. Kat amin di gitoy, kakabsat, kung nakarod kat 69. Isungaw awatan tayo kakabsat, iti kina-stricto ni Pastor June. 70 laborers times 500. Mano? 35,000 a day. Nuhaan mo nga nakita ti dapat nga nagapuanan ti 70 nga tao ti may sangal daw. Di ka masayangan ta 35,000? No 2 bulan dapay kakabsat, 1.4 million. Kwenta nyo. Manaw? Ano gusto ako nak? Awan pwede, sa bagay tayo po tayo, pamerienda. Pero, di nga, dumagat 550. Kada 600. Yeah. So, imagine ang kakabsat, 70,000 times 6 days. Manaw, Cristel? 420,000. Di makalawas. Kakabsat. Engineer, no awan makita nga nagapuanan ti 70 nga tao nga dapat na aramid dati makalawas hanggang agpulkok ta panunot mo kakabsat at pasweldo. Iso nga permi nga bantayan ni Pastor John. So ako nami, halangan ni Engineer Dino, da kayo kada do mga engineer, umay kay tumulong nga makipagbugtak tapno agtrabaho da kasi no awan ni Pastor John, awan mangkitan. Di mo't kaya amin ni Brother Nestor at Mesa na 69. Nabigpig samot boses kong isuna. Awan na. So, deta kakabsat, makita yung tinid. The point dito kakabsat, agtitinulong tayo. Tonight, I will preach to you the message entitled, The 3 Vital Keys to Get the Work of God Done. Talo nga tulbek, tapno ti trabaho ti Apo, ket malipas ken maramid tayo. The 3 vital keys to get the work done. Open your Bibles to Nehemiah chapter 6, verse 15. Nehemiah chapter 6, verse 15. Okay? The Bible says, let's read all together, begin. So the wall was finished in the 25th day of the month Elul, in 52 days. Naipastrak. 52 days.
kasano nga nalpas da, tinagdakkel a proyekto, ti 52 nga aldaw. How? Di Carabao. Isudetat kita ang itang Arabi. The 3 vital keys to get the work of God done. Kararag tayo. Apo Diyos, agyaman kami. Agyaman kami, Apo, ti provision mo. Makita mi ita, Apo, ti kinadakkel iti trabaho. Amin kam kuma, no amumi nga damay itulong mi, iyo preser mi. Ankit di, Apo, ngagsilsilensyo kam lang. Because we need a lot of manpower. We need resources. No kadiada kada kami, Apo, ti adong opportunity financially. San ko mga agbaling nga na imot, uno na paidam ti puso mi. Because to whom much is given, much shall be required. So tonight, help us to see the 3 vital keys and speak to us in a very personal way. In Jesus' name we pray. During the time of Nehemiah, he was the prince, may isa-iso na kakabsat nga cupbearer, ti ari. What happened to Jerusalem or Israel, ket nasakop da kakabsat, sinakop ida, dagiti non-Israelites, imuna Babylon, ti may nang sakop kadakwada. Simbaruno, Persian. During the time when the Persian came to invade the land of Israel, they took Nehemiah and he became the king's cupbearer. Sakbay nga maramanan, ari DJ, inuman na kakabsat, uno kanan na, isupelang timang raman, cupbearer. So, di kito'y taga Jerusalem, imay da kakabsat, impadamag kan Nehemiah about the situation of the land. The walls were broken down. Kasla Marawi, malagip yun, di pa nakaperdi ti Marawi. Amin nga balbalay, business center, everything was destroyed. So definitely, there is no more life. Awan ti biyag. Otherwise, it must be rebuilt again. And it takes a lot of money, a lot of people, planning, strategy to rebuild the city and reestablish life again. This was the task Nehemiah entered into. Dito iti sinirek ni Nehemiah kakabsat nga task. A very difficult but not an impossible task. To rebuild the wall. It was said, nga ti kaatidog deti wall nga aglawlaw, nga bangunan da kakabsat is 4,018 meters. So that is 4 kilometers. Manipod siguro, anat 4 kilometers, engineer. Manipod dito'y, panat 4 kilometers. Yeah. Yan tasang atan talawag. Barit. Manipod dito'y, aging gadje, barit. Pader. Hana asi, tatika nga ito nakakabsat 12 meters. What is 12 meters? 4-story building. Nakakita kayo di 4-story building? Ketika akaba na 2.5 meters. Detoy. Deta. Manipod deta yan ta. At 2.5 deta. Manipod deta yan ta video aging gadta yan ta. Poste, 2.5 meters. Kastat kabengbeng na kaagaba na, 12 meters ka nga to, manipot yung aging gatbarit. Kasano nga lipasam ti 52 days? Awang bulldozer, awang grader, awang backhoe, awang dump truck, awang mixer. How did they finish in 52 days? Maawatan nyo kakabsat? How did they get the temple? How did they get the walls rebuilt? In 52 days. Oh. Manual labor. Brethren, this can only be accomplished through teamwork, collaboration, and unity. Now,
Kada kayo kakabsat, kinan nyo dito pasamat. Nehemiah and the people. Next, dagitay awanin of ubrana, watcher. Next, dagitay critics. Yan na kayo jay. Are you in the group of Nehemiah and the people? Are you in the group of those people nga agbuy-buya lang? Or are you with the critics? Throwing negative things. Imbes nga, awan may tulong, imbes nga encouragement, negative things. So, nakarigrigat, di ba? No kasano kakabsat, 52 days. Oh, samantalang, deta kalsada, kakabsat, mano nga bulan. Kompleto ta ti dump truck. Yeah, kompleto ta iti mixer. Oh, at the sweldo dagiti agtrabaho, isuda awang kakabsat sweldo da. Volunteers amin. At their own expense. Napandating mulong kakabsat. But how was the wall rebuilt in 52 days? Again, the question is, what does it take to get the work of God done? Anat kasapulan kakabsat to finish the work of the Lord. Number one, we need leadership and direction. Leadership and direction. Leadership is the key, number one. Kunana ni Lee Robertson, the great pastor of then the Highland Park Baptist Church in Tennessee, USA. Kunana, everything rises and falls on leadership. At da kakabsat kadeta mangidaulo. No deta masemsemento a kalsada nga dapat malpas ti 2 bulan, 5 bulan di pa inalpas, at da ijay mangidaulo. Nawatan nyo kabsat. Kadagyaman tayo tiyapo, to God be the glory. Taadda patriarch tayo, nga datalong gading na, nga mangidaulo, tikas kadigiti projects tayo ti agdama. Ipadas mo man no kayam. Deta 69, umay kay tumbigat kakabsat, ijay sanctuary, challenge kayo, risin no kada kayo. Umay kayo kakabsat, no ambuyo nga pagwurrutan ta 69 ka tao. Iso nga ti agil na laing kakabsat, tumulong tayo langanan, agkararteo. Hamo mapagwurrut. Yeah. Man kakabsat, ti agkontrata engineer, ti kastak kaado. Kasi you cannot manage 69. Tila aramidan da siguro, porsyon, 20 nga tao, dito pelang. Ano diba? Face by face. Ngam no deta, ginulpim ta 69, pinagigiddan mo. Agigiddan eh. Adag palitada, adda agpimpinta, adda agbobobeda, adda agkabil ti galba, adda agkabil ti aluminuman kakabsat nga tawa, adda agbarbarnis, adda agtatiles. No hamu-amu kakabsat. Uray pa napigsat boses mo no awan talong gading mo, mo pagwurot ta 69. Talento deta kakabsat. Talento. That's talent. Gani, can you do that? Kayam deta, mapagwurot po ta 69, uray pa engineer ka ita, that's talent. Siya kadwa pa nagtagdiri jay kakabsat, no hamu-amu ti dapat agsasarno nga maobra. Kasi ni Pastor John, uray digi jay, agbatil at semento, bantayan na. Ikamtakwa na kasi among di kita agbatbatil semento no pinanawang kakabsat, di na mo ubrada eh. Agmumulang lang ay ayamon da, pagay ayaman. O, kita? So, kakabsat, leadership is the key. Now, and let's go deeper. In Nehemiah 2:12, Nehemiah chapter 2 verse 12. Kita nyo kakabsat ha? Okay? And I arose in the night, kuna ni Nehemiah. Gabi, bimaring ko sa bimbangon. Siyak and some few men. Inayaban na siguro, di kita siguro engineer mo, di kitoy. At siyempre, mangalat feedback, anat tapin na sa aramidin. Ito kuna naman siguro, ayan. Neither told I any man what my God, ito importante, what my God had put in my heart. That's leadership. Ti pastor, kat iso ti pangi, lungugan ni Apo Diyos ti sirmata.
noan niya iti rebeng nga maaramid iti trabaho na. Isu nga haan nga iti church ti agdesisyon. Ti pastor ta isut leader. We don't believe in democratic form of government. Apay, dakay ka di kakabsat ti pangitudan ti apo ti vision. Haan, jay leader. Oh, isu nga deti church planting kakabsat, God placed in the heart of the leader. Clear? Oh. I did not tell any man, apay nga tanghan na imbaga. Why? Because it may be too premature. Kaya nangasawan, baka no i-announce nan, people may not be ready to hear it. Babalihan tapay ready nga mang dingag. So nga kunana, jak pala yung bagbaga. Digito yung few men nga makaamo. And that's what we did. Before we started, we gathered the men. Engineer, anaaramidin tayo. Kastoy. Amen. Oh. So, that is leadership. Okay? He saw the problem and the need. He prayed for God's favor. He took a step of faith. May isang aldaw maladlading itan. Kuna ni King. Ano nagan na ngamin di Jayan? Asueros ka di dahi. Artaxerxes. O, kuna ni Artaxerxes, apay maladladingitan ka. Kuna na. Dalakit di problema, kuna na. Kaya't inturod na kakabsat tinagsarita. At amo makit kaskap bearer, siya sino kumaiso ng agkid daw yan taari. Di ari ti dapat nga agmandar. Ti kayat na nga maaramid, servante. Ti servant idi, awang karbengan ng agkid daw. Ngem, numampay servant, nag-step of faith kat kuna na king. Kasano nga jak maladingitan. No ti pamilyak, dagiti kakabsat ko, kagabagyat, kat awanen iti pagyananda. No kumada kabagyam nga taga Marawi. Maladingitan ka. Kunam siguro di kabagyam, umay ka lang ti Ilocos ta pagraramanan tayo, deti 2-bedroom nga balay. Oh, kasi maladingitan ka. But he took the step of faith. Oh, and he endured criticisms, ridicule, and he refused to be discouraged and distracted. Agasam ti sinangon na kakabsat. Amuyo, basta adda maaramid, nga dakkel nga para iti apo, nga ilungalong ti adipon na, adala tamot rumswa nga problema. Adala ta rumswa nga iritasyon. Rumswa nga makadiscourage. Iti puso ti adipon iti apo. Parte na amin deta kakabsat. Isu nga no ti leader, kat saan nga natibker, nga mangsango, di gito nga criticism, kat saan nga natibker, nga man nakaawat, nga mang balewala, kadigito'y kakabsat, nga negatibo, awang mapasamak. Praise God, we have a strong leader. Oh. To God be the glory, di kayo presyaran deta kakabsat, anang angaw. At dadamot problema nga mapaspasamak, pero haan nga isot imag-magnify tayo kakabsat, han na isot importante deta. Han nga na-mention ta Bible ni Sanballat and Tobaya, ngam saan nga na-magnify, no di kat nagbalin lang iso ng rekado. No kumambay sa nga pelikula, isot ng tiramen, ng paimas di rekado kakabsat, ng papintas ng padramatic, DJ pelikula. Oo, tapnon idinalpas, mas feel nila, thank God, di kalaksid kadigiti ado, nga nagsasao ti na naimbag, nalpas mo't lang. Anangarod ita, agmulagat kay tipuraw, kuna na mo ito na. Digiti nagsasao nga, kaladjek laberia ide kunadagat, awa, makapataktir dangot kapilya, di kita kung kunada. Tatatimbak dirje kapilya, anangarudon kakabsat, napanandigiti critics tayon. Hello? Oh, idi mapantay ba lakit kitang jelote, dakita klaberya. Anak kong kunada ide, adangarod mo kwartada di kita. Nakatang ti jelote. Awa, darot pagpatak dir damot. Kasano kuma? Timak dir je kapilya, napanandangarudon kakabsat. Awandan. So nga bebean nyo lang tanod, dagsasao kakabsat. Tanyo ding tanyo pa ipatpatulan. Nagtetext, tanyo pa i-replyan na. Useless deta conversation kakabsat. Hamumawin deta nga taon, tati puso na sa baling kakabsat. Naawatan nyo, useless.
Ag-focus ka latan kakabsat ti trabaho ti Apo. Surutom latan di pastor. Digiti Israelites, Nehemiah had to encourage them and to tell them, never mind Sanballat, never mind Tobaya, ag-focus tayo latan ti trabaho ti Apo. Deta mo ti bagak kadagay kakabsat. No adda digiti rumswa nga problema ti HBBC, penyo di kita, ag-focus tayo ti trabaho ti Apo. Ag-focus tayo nga mangilipas ti trabaho ti Apo. Oh, he rallied God's people. He rallied God's people. So, that's number 1. Leadership and direction. Number 2, may kadwa nga tulbek kakabsat, desire and cooperation. Masapol nga datayo amin, makipagtarigagay nga malpas iti trabaho ti Apo. Oh, amin tayo makipagtarigagay nga malpas ta kapilya. Kita nyo? Datay diti bakara. Praise the Lord. Dagiti kakabsat tayo ti kabangibang, pasukin, lawag, Claveria, abroad, Hawaii, Australia. Permit pa nakipagtarigagay da. Urejak pa'y namimit, di mi pa'y namimit nga per personal. Dagiti kakabsat iti Australia. Permit pa nakipagtarigagay da nga malpas ti kapilya. Datayo kakabsat, di tayo pa'y mapanlapsan. Tapno kumamat, intay makipag-ar-arapaap sa jay. Man, ano kumamat? Dakay ngayang people nga mahilig nga ag-post. At na-impose yun. Nga nag-picture kayo, ita building. Nga selfie yo. Dakat, ato nga selfie nga mapanyo ipopost. Oh. Di kayo kumamapan ag-selfie yan ta, sango ta, kapilya. Kat ko na, I'm proud to be an HBBC. Yan ko na ma. Nakatiltilad nga, selfie nga mapan yung ipopost na Facebook yo. Where's your desire? Nakita yung kakabsat. Makipagtarigagay ka. Makipagpangarap ka. O kunam, dito ikat dayaw ti Apo, dayaw mi amin. And you know what? Listen. Dito kapilya tayo, saan lang nga dayaw tayong HBBC? Uray tupay, digiti daddo mga Baptist. Kung nakarod, iti nag-preach JMMSU, listen very carefully. Saan lang nga dayaw ti HBBC number 1 ti Apo? Ngayon saan lang nga dayaw ti HBBC, day jay kakabsat, nga panakay-elevate tayo. Amin na Baptist. I'm very sure, no adada na grade war ijay, nga Baptist kakabsat, sigurado nga imbaga na jay karuba na kadwami day jay. Kabaptisam mi day jay. Oh, friend ni pastor mi day jay. Naawatan nyo kakabsat? So nga, amuyo, no adda ti kastoy nga, di kita'y panggap nga nagsasayaat. Ti kararag mo ti Apo ko nam, Apo, pataudang mamut kanyak, ti panakipagtarigagay. Makipagpangarapak met Apo, makipagplano makipagkararagak. Lahat dapat tayo mangarap para sa gawain ng Diyos. Oh, anot meaning ti cooperation? Cooperation is the process of working together to the same end. That meaning ti cooperation. Oh, process. Narigat dito nga process kasi urnusam ti tao. Inspiram ti tao. I-communicate mo ti tao. Working together to the same end. Hanman ngagpapada, digidjay, roles tayo. Nga mga ramid iti dayjay, nga may sa dikit kitaan tayo nga mapasamak. Oh, nakita yung kabsat. Basta kung may dinapantay jay sarat, nakipagtarigagay tayo amin. Naragsak tayo amin. Oh, agpaisungahan nga dito, bakarat umayanda, ijay kakabsat, pero, you know, anak na HBBC. See, what is teamwork? Teamwork is the process of working collaboratively with a group of people in order to achieve a goal. Mayadang kakabsat. Collaboratively. Define it the collaboration. The meaning ti collaboration. Tingnan nyo kakabsat. Basahin tayo man. It is the action go to produce or working with someone. Collaboration.
makipagtrabaho tayo amin. And unity is the state of being one. Di kita nga upat nga balikas. Dapat kagabsat. Masursuro tayo because di kito'y Israelites, they had cooperation. Agasam kakabsat, deta, kasanot pa ng manage mo ti tao. I believe, 69 lang dito yung agtrabaho. Isuday di kakabsat, jak na research naman nga ribo ti nagtrabaho jay. Pero no, the time yun to, basahin yun to the book of Nehemiah, pero amuyo kakabsat, ti kada wall, kada span, amoy span, poste to poste, mesa span. Kun kada ridaw, kada gate kagabsat, family by family, ti assignment, assigned. Example, Asidera family, dang gate. Da kayot mga ramid, jay pagayusan taki. Dang gate. Amin nga rugit, di jay ti pagayusan na, Asidera family in charge. For example, Watergate, Madamba family. Yeah, DJ pagpagayusan ti danom, nga gate. Madamba family in charge. Naawatan nyo ang absat. Fish gate, Agonoy family. Aming nga tagakabulalaan. Agonoy family. Dakay ti mga ramid, DJ gate nga, pagnaan, di kiti, anang ikan, di kiti aglako di kan. Ape, magnangarte ikan mo sa Genog Langoy. Di kiti aglakot ikan. So, family by family. Volunteers amin, di kito yung kakabsat. Amen. Kahit ang asawan isudat nakakaamot, biyagda. Tapno lang, kasi, everyone should participate eh. Oo. So, makamudang agsapol ti bricks, no merienda time, kanya-kanyang merienda. No panangaldawa, kanya-kanyang pangan. Lahat, mga kapatid. But there is collaboration. There was unity. That's why they finished the wall in 52 days. Kakabsat. In unity, we can accomplish greater things in the fastest way. Adu, dadakkel, ken alisto tayo, nga makailipas, no, agtitinulong tayo. Nawatan nyo kabsat. Kasla amom no, ada duwagasot tayo nga tao. Hello? Saan nga narigat nga erase deta 200,000? Saksasang ribo tayo lano kwa. Kat no 2,000 tayo kalay di nag-preach sak ijayan ta MMSU. Imagine ko nakapo. Hanyo na imagine na kay nga ibay. Paunay nga tanong kasti ka adult member. Tayo nyo kung kuna? Naisip nyo ba yon? Kung kunak ide, no kasti ka adult member tayo? Ta 200,000? Saksasang kasut mi lang 2,000 times 100. 200,000. Kat kakabsat, pasapol tayo ti elevator, 2 million. Saksasang ribo tayo lang, nalpasan. Kastat maaramid ti unity. Iso nga kakabsat, amuyo. Deto'y dapat maawatan nyo. Di kito'y building projects tayo ita. Saan lang nga tikitan nyo nga anggulo, kat challenge na tayo ti apo nga mangted. Ti dapat makita yung anggulo, inaramid ti apo, in-impress na ti puso iti adipon na, tapnon ma-build up ti unity at HBBC. Nakita yung kausat? Hantay ma-accomplish deto ito, datay la ti bakara, mamati kayo? Alaga kausat, agpanunod kayo ti 2 minutos. Kasano ko man, datay lang, hanggang underestimate ang kakabsat. Deto ikat practical computation estimation. No datay la ang kakabsat, dito'y bakara, malpas tayo ta sanctuary nga ta. Kakabsat, it's unity. Kaya kung ako sa inyo, join na tayo. Amen ba? Baka matakabay mo, join ka na. Ano pang inaantay mo? Join ka na. Di ba mga kapatid? Iso nga itata, amuit kasayaatan. Whether in kind, not in kind. Other help other than cash. Anyaman na may tulong mo nga hanga cash, in kind. In kind or in cash, do your part.
Amen, kakabsat? Hangkay kamkampante, adupay ti paggastuan deta, kakabsat. Hantay malpas, you know what? Hantay mapa-airconan ita deta. Han na may kamagam, because gatangan tayo jay property jay dingras. Nakita yo? Oh, naka-prepare ta deed of sale, agawit lang di kita'y duwang akabsat, di jay aglakong agpirma, no dadan aginawatan. So for this time, detay kumanam naman tayo nga mabalin nga usarin, nga para aircon, awan, mapampela ijay kakabsat, dingras. So gumatang kay palid yun, kakabsat. Sigurado na yan. But hopefully by December, ito tayo, di kita first fruit tayo. Amen. Oh, ito tayo, numabaling ay partial yun, ito yung kakabsat. You know, imagine nyo na deta ko na ako, labor pela deta. 70 people, time is 500. Hanggang mo lang 500, 550 kada 600 ti rate, di kita gubra. Deta 40 mil every day kakabsat, labor. No deta napangka itang bigat, nagsubli ka ti malam, kitam no anat na ubraan tayo pinagpasweldo ma 70,000. Ay na, 40,000. Apo, agsakit ta ulong kakabsat no awang makitam nga significant nga nagapuanan. Kalati ko na, 70 kayo? Deti la mesa ispanti na palitadaan nyo. Ano yung obrayo? Kahit nakasawan, at agpalpalitada, di kita agbo nagtidarat, or urayon da. Hindi ko na dagat, halo! Apo, so mapandapan nagkwa. Hindi ba ibos ni sementon, isupela, awan na nagagabsat. Iso nga, kas JT plaster ni Pastor John Ijay. Kita yung kakabsat? Oh, Maudi, number 3. We need, number 3, not only that, but lastly, faith and confidence in the providence of God. Oh. We cannot, but God can. Ti may katlong atulbek, no awan dito yung kakabsat, awan naggunay. Ngem no adda detoy, urayhan pay nga umanay, aggunay tayo, tamot ay nga ti Diyos, adda pamati tayo, nga i-provide to ti Apo. Iso nga, imbes nga ibagayo, awang kwarta tayo. Ti ibagayo, agkararag tayo. Ni Pastor, mapaman agkitat lotet saratan. Inka ibagbaga na lang. Nga awan lang urot para elevatoran. Imbes nga ibagbagam deta. Kunam, tulungan tayo kat ni Pastor agkararag. Nakita yung itay. Haan nga gunay ti Pastor, nung haan nga ti Apo, tinang mandar jay puso na. Nakalawlawag tayo ko na ni Nehemiah, what the Lord gave to my heart ko na. Nakita yun di jay. Tibot kararag mga Pastor, aglalaloy data, urepay kad kung natin agatangan tayo jelote tingras, still kakabsat ti Apo latat makaituding. Isubom lang arudom, matipay-pay. Oh, iso nga, until nga na nabayadan kakabsat, alagat may bagate nga siguradon, pero sa tito lang may baga nga, nalpasen, tuno nabayadanan. But our prayer is, Lord, if it is not your will, pengdam. Ngamno pagayatam, all the way, Apo. Nakita yung kakabsat, na kayo ngagbuy-buya, agdingding kayo mo lang, Sum, are you there? Hello? Oh, kasta kakabsat, we need faith and confidence. Apo kakatgatang, say kastalatang, tapno makita na kayo. Kakatgatang ta, dingras, apo sawang per elevator. Kumita daman ta saratan. Ang kagtagtagari, kararag ka. Pamati, faith and confidence. If we allow fear and other petty concerns, alam mo, ipalubos mo, di kiti, danag, buteng. Ipalubos mo, nga di kiti, criticisms nga makadiscourage sa dingdinggam, walang mangyayari sa atin. Tignan mo, kung meron kang pangarap para sa Panginoon, kung nakikinig ka sa mga discouragement, walang mangyayari sa pangarap mo. Awa mapasamak king ka, no, detat dingdinggam kakabsat. You see, iso nga, let us not allow fear and other petty concerns to distract us. Kasi walang mangyayari sa'yo. Hambot ka, ape, di kiti mang criticize king ka, isudar mang pakan king ka. Isudar nga rod kakabsat, iti tumulong, awamot pa itulong ka. So, huwag nating pakinggan yan. Sumampalataya tayo sa Diyos. God did it. He can do it again. And He will again do it. Amen.
have faith and confidence in the providence of God. So as I close, here are 4 questions to ask yourself. Upata sa ludsod nga damagam iti bagim nga rod ita. Number 1, am I a burden or a burden bearer? Dadat umuna nga damagam. Oh, no padagsen ka, please lang get out of the way. Di kasapulan tayo dito yung kakabsat, supportive members. Haan nga makapadagsen ang miyembro, no di ka tumulong ang miyembro. Oh, no sa ugan tumutpela nga sa utiliklikudan, napimpinta sa pumanaw ka. Tawan lang orod maitulong mo, makadadail ka ba? At ang negatibo nga orod tayo bagbagam. So are you a burden or a burden bearer? Hello? Oh, kasta kakabsat. Number 2 nga damagam ti bagim. What am I doing to help my pastor? Oh, ulitak manan kakabsat. Na iyo preser mo ka din ti bagbagim kat ko ng pastor anat maitulong ko. Idi in-re-emphasize mi di jay kat imbaga ni Pastor John. Kabigatan na kakabsat iso di papamiding ras. Oo. Good. Nag-message nga sigod ni Dexter kin ni Gretchen. Pastor ko na da. Adakat na Dexter, arda ka pelad da. Gararagyugot na COVID. Positive ni Dexter. At the symptoms na kabsat, so pray for him. May sada ka digiti nag-text, adada nag-text, may isa ko na dagat, Pastor, how we wish we are there physically. Surely, we will do what we can to help. But if there's any way we can be of help, please let us know. So, di patak, dirin tayo DJ Kwa, DJ Linong Tadingras idi. So, yung bakan Pastor John, ada nag-reply, ada nag-respond, DJ Mbagata. Nga, ag-message kayo di Pastor, anat may tulong mi. Ada nag-respond. Oh, so kuna ni Pastor John, ibagam, kuna na. Awang merienda, di gito'y agubra. Nag-respond na sigod, nag-isenda, iti merienda kakabsat, di kito'y nagubra di ras. Iyo preser tayo kabsat. Deta ti damagam, imbagam ka din ti Pastor, anat maitulong ko. Uri awan tumutlat maitulong mo. DJ lapan ng ibagamon kakabsat, may encourage kami. Ha? Oh. Yeah. At na nag-respond, to God be the glory. Kung naman ni Aldrich Pastor, we are committing this amount. Katakal kakabsat for missions every month. Nag-respond. Di challenge, iti Wednesday. Rugyamon timang ti mission. Kakabsat no, di kayo pa nagikabilyan ta mission. Alat ko, awang cooperation. Where's your unity? Where's your collaboration? Awatan nyo, kabsat. Di ba 10 pesos to iso? But you must have a part. Number 3, nga damagam ti bagim. What can I do to encourage participation? Tiket na nga sawan, kasano nga ma-inspire dagiti tao nga mabalin kong encouragean. Amom ti number 1 na mabalin mo encouragean, your family. Hello? No agawid ka kakabsat, anamot ti maibagam ta pamilyam. Encourage your family. Oh, nag-commitment kayo mudla itay, nagpa-commitment ni Pastor. Sino ka dagiti mga aramid kasi nagpag-commitment kami? Nagawid kayong kunayo. Nag-commitment ka lang, nagpa-commitment. Manot in commitment mo tayo, nagpa-commitment ni Pastor. Uray, backslider, di kita kabalay yung kakabsat. Pag-commitmentan nyo ida. Pag-isisam ni Tita Beng. Uray, nung umay pakikimkimong, di kita kabalay yung backslider. Ibagayo. Naisalakan ka. Anak na ka ti Apo. Si bibiyag ka ita gapu ti Apo. Mangtad ka, baka alan di Apo tabiyag mong kunam. Hello? Kakabsat, what can I do to encourage participation? Damagam tabagim deta. Number 4, deto yung kakabsat. If every member in the church were like me, can our church accomplish much for God? No di kiti member ti church, kat kasla kanyak, ada nga tamaaramidan mi para ti Apo. Deta kakabsat, 4 questions to ask yourself. Deta, litan tayo man, basahan tayo man. Sige, kopyahan nyo kakabsat. Kopyahan nyo lang. I'll give you time.
Okay? I'll give you time. 4 questions we need to ask ourselves. Okay? Number 1, read. Am I a burden or a burden bearer? 2, what am I doing to help? Oh, praise God. Idi, kano dedi nag-post ako, hindi kita umay bumbon jay stage. Ang picture daya. Biyernes, apo, dada nag-res pa nakakabsat. Ni Brother Ruby, sino ginagawa mo, Brad? Nico, Brother Jacobo, nagbalbalam pa. Kung kang Brother Jacobo, nagbalbalam ije. Brad, ay bantan sa di kita, amen. Bumbunan tayo, dito yung stage sang una pastor, mayat ko na, apo, nag-overtime. Oh. Tatagapsat, imay nang tad ni Tito Sanity, para merienda. Minanso, dati empanada, kakapsat nga permit lanit na. Permi aruit lanit na din empanada ng pamerienda ni Rohel. Pastor John, anapay ti kwa tayo? Amen. Praise the Lord. Awan isunod tayo. Kunan ni Tito Sane, Pastor, kunin nyo to. Gamitin nyo sa kailangan nyo pag kayo ay nag-mission sa mga dingras at sarat. Amen! Agat perme agakabsat, tibannog mi idi Sunday. Nang runa to inumutibiyang. Hangat reklamo kang mariknam di bannog ang absat. Abos sa agpapaparawag din. Sa medyo kakabsot tibagbagi. Eget ko na ni Pastor John. Intay bang grabiin. Napangkam di Chinese restaurant. Amen! Di kayo maka-amen, agakabsat. Di kayo sa mo taragsak nga sagpaminsan lang nga mapadasan tayo di kita. Amen. Kuna ni Pastor Jong Ganyag, anak ko, kastat plastar ko't haway idi. Aggi mo ngag ije mawi ti bigat. 2, Sunday School Worship Service. Sakto ag eroplano nga mapan, DJ Hanalulo. Mamindwaak man nga agpreach kunana. Adut gundawe nga jak kayaten ti agsaong agpreach tanabanno gagon. Kasta aklata. DJ pinamayak idi Domingo nga nagpreach sa aktibigat. Apagpangan mi ti aldaw kakabsat. Intayong ko na ni Pastor 12:30 na pangkam diding rasang kakabsat. Kasanuman na dedan. Idi dumanong kami jay alas 1:30 ko na ni Pastor Jong Kanyak. Witness am kita bisitan. Sige, may kayo dito. Sige. Urek paparaw. Manso, witness. Itinalpas ng rugit gimong. Idi kuan napantay sarat. Gimong manan. Amen. Paunay kang kakabsat. But you know, what am I doing to help my pastor? Iso nga kakabsat, be an encouragement to your pastor. Han nga nalaga kakabsat, iti agbali na adipon iti abo, mangida ulo. Han na nalaga. No han nga natibker ti puso ti pastor, han na aggrow kakabsat, han kay aggrow nga members. Nga talaga. Iso nga, what am I doing to help my pastor? 3, let's read. What can I do to? And number 4, if every member in the church were like me, can our church accomplish much for God? Dakay mo't nga data Facebook, mansun yung mo't ag-comment at maka-encourage di kita. Awang kailangan rin dito yung kapilyan. Agad turay man mo't dita comment kailangan bumawi mo't nga data Facebook. Hello? Man, ano ko mamot dita comment nga 700 comments, 800 comments. Amom, inta Facebook, no adalam ti psychology na kakabsat deta. No makitam nga 2,000 viewers, kala idi na COVID kami. Dabang kami jayan takwa, impanda kami yanta, ano yatan? Inta takwat, inta COVID facility. Kunami ka di ka kwarto ami. Adda Facebook live mi. Kita nyo, kinita dedi balasitan. Di kita mamani, nagadugayam ti followers da kunana. Kasta ti psychology na. No adu ti followers, ma-curious ti tao kitan nano kwan. Adu pa'y views na sika, umapabot na mo 3,000, kunana. Kitan? Kat no, ipangpangas mo, the Facebook may kunam, sang-sanga pulot views na, handa pampansinan, tagakabsat. Alauray da kayo, ipagayo ka, di kita classmate nyo, buyain nyo ta Facebook may, kita ang tagakabsat, taltalot followers na, anamot takunada. Ngam no nakita da nga, 2,000, 3,000 followers, uy, okay to kasta deta kakabsari. So nga dakay mo ta Facebook, abo sawang kay Lord diti kapilyan, mansun nyo tag-comment. Like ka da comment dita. Amen. Partes na amin dita, collaboration namin di kita, unity.
kakabsat amin, cooperation namin di kita. Okay. O kararag tayo, Apo Diyos, agyaman kami. A lot of things to be done, so little time. But we thank you, Lord, for giving us. Dito nakita mi nga tree, nga tulbek, Apo, kat makikita mi ita ti HBBC, nga isurusurum kadakam dedo. Muna, we have a good, strong leadership and direction. You're also teaching us to have desire and cooperation, teamwork and collaboration. And you are teaching us to have faith. Hang kami agbudeng, hang kami agdanag, hang kami ag-question kadagiti pagayatam. No di kat sumurot kami nga si tatalag ti puso mi Apo. Ti saludsod, am I a burden or a burden bearer? What am I doing to help my pastor? What can I do to encourage participation? If every member in the church were like me, can our church accomplish much? Apo, please, bless HBBC, Lord. Bless our patriarch and give him strength. And move me, Apo, ti September 18 as per the advice of our pastor, patriarch, ta makita na, Apo, adupay ti kasapulan na mailipas. Kat, Apo, tulungan na kami agtitinulong, Apo Diyos. Come to glory tayo. In Jesus' name we pray. All of God's people say, kakabsat karod, tunod July 30 at data ito amin, J Memorial Park. Okay, ikarigatan nyo kabsat. No, the appointment nyo, nasisita ito yung kabsat, i-cancel nyo data, umay kayo basit. Masapol kabsat, nga mga family fellowship, all ministries, family fellowship, HBBC Memorial Park, July 30. Napintas dito, ikaw akas na pang kids fellowship mo dito, promotion nyo mo da. Pang kids fellowship. Okay. Dakay ta Zoom, were you blessed? Amen. Thumbs up. At dadagay naka-join di aparita. Maday tayo tiyapo. Okay. So, do we have a closing song? Anan? Okay. Kantaan tayo ba? God on the mountain. Sumuti bagat. Nabayagan tayo kinantatig. God on the mountain. Tawag dito tayo kabsat. Hello, test mic. Be prayerful ka kapsat talaga. Ipapastruck me dito yung building ng talagahan na maabutan ka kapsat. Talagang state of the art by the grace of God. Makita yun, di kita yung molding na jaytawan to kakapsat. To God be the glory. Talaga nakapimpintas. Matailsan amin na i-deliver type flooring kita tayan 1,240. 60 by 60. Agasam deta kapsat. Talong truck. Nakikitam ta molding na na eh. Nakikita mo. 12 by 12 to no bigat. Prefab, di kita kakabsat. Na-tox, di kita. 1,300 kakabsa, 1,300 nga tiles para flooring. DJ aisles na kakabsat may combined beds. Medyo puraw, di flooring tayo, nakapimpintas. Di kita na eh. Mamintlupay, di talugan kakabsat, hana makarga. Mamimpat gaya, magraman di adhesive. What a blessing. Umay kayo nga mina, tap no makita yo. Nalinungan namin nun eh. Agapura, deta bobeda kakabsat. Panakailay ta bobeda. Marugyan tong bigatan, palubos ti Apo. Makita yun to ti state of the art nga bobeda. Ngayon rebuild ti Apo ni Pastor Pruby. Tapos di baptistry kakabsat, tangtangadam. Tumangad ka di stage, baptistry. Talaga nga nakapimpintas kakabsat. Ngamampay na rugyan, tumbigat pa na kay Rugina. So pray for us, collaborate, unite. Dagita, nagpintas nga balikas, ulitam ton Sunday, di upat nga balikas, Pastor Pruby. Kasapulan tayo amin dyan. To God be the glory. God bless you. Noawan pa'y naaramidam. Anate ko namitayan? Join na. Join na. Amen. Ready now. Life is easy
you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith way up on the mountain. Don't come easy when life's at its best. Now it's down in the valleys. There were trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. Amen. At the chorus now. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. One more time, the chorus now. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. Amen. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day, the God of the day is still God in the night. Amen. Okay. Thank you, Lord, that you never change. And we can always count on you. You are faithful, God. You will never fail us. That if we attempt great things for you, we can expect great things from you. Thank you for the message tonight, reminding us how that a desperate group of people in Israel during the time of Nehemiah were able to finish the wall in 52 days. No heavy equipments whatsoever. But how did it happen? Because of those three vital keys. There was direction and leadership. There was desire and cooperation, collaboration, and teamwork. And they had faith in your providence. Haan nga digiti kalaban ti diningagdan o dikot si kaapo. Kasta kami mo ita ti HBPC. Help us to focus iti trabaho nga nangayabam ka na kami. Thank you. Continue to provide for the needs. Dismiss us with your blessing tonight. In Jesus' name. All of God's people say, good night and God bless you all.